Lamsogo joto no ne friends song nirokno tini daily update job ni bisingo kaisa government ni under go project go bo samung khaijaknai ni bagui toboi faijak tribal welfare department ni bisingo samung khlaijaknai omono video alada ke nirokno extra ke rolia o video kaisa o haikeba part time job khaijaknai daily update ni video o no nirokno omoni notification bo roi rosinai he video kaisa o no toipimani hingke nirok channel no chajakla hangke like khaigani tapongla difference song nirok om haikene daily no update manai part time job haiga private job government job rok bo channel bisingtwi ni joto no nirok nugui manai channel by channel no kerengani tapoklaidi nirok om haikene support bro laidi nirok channel bisingtwi samung nai tugui tongke nirok samung nirok ni gothok jangmani rok sokphaiya hangke samungo khlaimanai nirok channel by soya kesi tonglaidi hingke tini tribal welfare department ni hoite ke sokphaimani no nainelini am hai society for TRESP PN complex Agartala West Tripura advertisement number TRESP Gurkha Basti ni tei sokphaimani tribal welfare department ni hoite ke we are hiring for the TRESP aims to implement a multi-sectoral project namely Tripura Rural Economic Route and Service Delivery Project TRESP for the development of tribal in Tripura. TRESP is a World Bank founded project. Hemu kaisa project ni bisingono samung tribal welfare department ni government of Tripura tribal welfare department ni tike project ma khlainai moke kaisa contractual basis ke bo najanai yangte. If you are excited by our vision and you feel your professional expertise contribution to our dreams, join us as we embark on this ambitious journey. Current opening are tabok serial number 1, 2, 3, 4 om haikene jebro ni post wise ke roja hingke tak tong first ni go tongnai education specialist oroni go vacancy tongnai khachuksa UR mane UR go joto no apply khaimaga apana je percentage kabang manai bono UR ni vacancy o ST rok phano sogoi mau bo haita 2 number ni go angke processment specialist o khachuksa najangnai vacancy 3 number ni go livestock specialist UR khachuksa 5 ni go district program manager education ni go SC khachuksa hingke manager social safeguard ni go khachuksa UR finance and processment manager ni go khachuksa ST ema haikene vacancy kabangma na tongo hingke ni rok samono detail ke siwani thang hangke ni rok website o hagai nai mag hingke ani rok no tabo ni rok website ni oro jaga go hawi nai le dia sike detail rok bo kaha ke siwi nai manai. The empowerment will be hired purely on contractual basis and applicant can apply for a medium of 2 position mentioning the preference. Reservation benefit will be available only to the permanent resident of Tripura. Je reservation manai boroke Tripura ni simini reservation manai. Ge naidi tabak ni rok website o visit khagi naigani hingke tripurajobs.tnmhr.com om haike search khaile di google lo chrome search khaige haike naike ni rok detail rok bo pore oi kahange nai manai or jaga details hingke job profile eligibility criteria salary te other term and condition rok bo naigi manai ge bahai ke ni rok apply khainai nai di how to apply for more details kindly visit tripurajobs.tnmrh.com om haike search khaidi asike nirok apply po pro jaga no nugui manai. The last date of submission of online application is 27 July 2024 jora nugui manai nirok last date rok bo asani bisingo no ma khlainai kaisa tribal welfare haikeba contractual post tike project ni go najangnai nirok interest tongke samungo khlai manai apply khailedi te apply khaimani pore exam aronai exam romani pore ke nirok no
je baksa or jaga post o interview rokbo najagai mao je selection exam rogoi selection ang bai paimani porai interview rogbo najangnai omo ke kaisa government ni undertaking go siba haini bagai exam tei interview rogbo najangnai hinkhe omo kaisa government job no homao kaisa nirok regular na samungo khaimanai oro contractual post ke phono phano nirok regular ke na khaigai manai salary rok motamuti thik ne tongo haini bagai 30 tabo naigani thang ke contractual post ke basis ke najak phano je government ni salary bibag sano angai tongo haini bagai omo kaisa travel welfare ni tei najang mane government job no homao हिंखे परि नेक्स्ट नाली पिने तिनिनि डेली ने अपडेट जॉब न संग तो डेली ने नाली माने ओमहे काइसा जे अपडेट ओम हाइनि हिंखे डेली ने सokphaiya फानो जे समयो प्राइवेट जॉब ने गो sokphai माने अपडेट ओम हाइनि गो न र काइसा के मानाय जे ओम हाइ अपडेट sokphai के डेली अपडेट जॉब ने गो न रय रनाइता निरावनो आलादा के भिडियो सुनागै रया हिंखे ते काइसा जे निरक omono apply khaigani doubt ngai tongkhe comments khaigai salaidi comment khaigai sala hangge angni ono bahike apply khainai rogbo process rogbo nugui ronai next video rogoni ro comment khaigai ana samani bisingtwi ke nirok sala hangke request khaike angom haige video rogbo sunawi roi ronai nge nironi friends ono share khaigani rokta for friends ono nirok om haige na daily ne video no soya kare nalai tongti nirok government job private job rok nai togui tongkhe nge Pari Tinini daily na update job no nine nilai omoke Tinini update require accountant tally and GST knowledge and service boy for guest house fooding and cooking free mail to tangnadi accountant nigo samang angnai omoke kaisa tally te GST knowledge tong hangkini rok o samango khlai manai chala guest house nigo tongjangnai te chajangnai roni bagai free angnai Brono mail khaigi manai ni roni biodata hai ka resume send khaigi manai raticu1@gmail.com oro ja go ni roni email id broni email id go send khailadi ni oni resume hai ka biodata call khaigi manai broni contact number 9856092604 contact number contact khaigi be khainai manai ke next ke lok chai Agartala sthito dry cleaning ও লন্ড্রির জন্য অভিজ্ঞ ইস্ত্রি করার কর্মী চাই আমাকে কাইসা ইস্তারি রক রজানাই ব্রনে রি রক নঙ্গি মাও ইনকে বহাইনি সামঙ্গনি রক খাইগানি ইন্টারেস্ট দंखेबा कल खाइगै कन्टेक्ट खाइगै नाले मावो कन्टेक्ट खाइगानि मोबाइल नम्बर के 6909085304 हायकेबा ते काइसा 8582845353 o contact number ro contact khaidi nirok tama samang bate nirok ni je dau tongmani rok brongno contact khaigi ne nai nai manai inge salary rok brongno sangai nai manai amke kaisa interview hi nangya te exam hi bu rok nangya tam hai je daily update ni ke je part time boini nogo samang khlai janai hai ekaba boini dugan hai rogo samang khlai janai simoke Ingkini rokom haini samung nai tugui ni tongke ni rok channel wajah phro na kerengai tonglaite te office ni samung rok bu channel bisingtwi ni nugui manai om hai government undertaking rok samung khlai janai rok o channel bisingtwi ni joto na nugui manai o daily update ni channel om hai video ona ingke channel banche phro na kerengai tonglaite friends ong asana angni rono request kage te subscribe to haigani ta poladi kadal ko haige te like haigla hangkan bukhara bu te sarangani rokom haige support Romani bisingtwi ni an bukhara bu te sarang ko hai inga sangna jotono hambai